Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Jute avandi mwaramukanya Imana. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda ho muratwumvira kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankuse ndabasuje kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Jiwa warigeze wezaho wakura muganga gakondo nyawe wijya kure kuzana igisubizo kirambye. Hano tuvura amarozi y'ubwoko bwose, tugaruza ibyibwe, dutanga umuti uvura inyatsi, dufite umuti uzana igikundiro, umuti wirukana ibisambo, ndetse tuvura n'amahumane. Si ibyo gusa kandi duhumanura ibibanza, dutanga ubutunzi, dutanga viza, tuvura igifu, tuvura impyiko, dutanga umuti wo guca imyeyo, ndetse dufasha abagore n'abakobwa bakunze kubura cyangwa se babuze imihango. Dutanga uruhereko, dufite umuti wo kweza umurima, turatsirika. Ikindi kandi mu gihe wibwe si ngombwa gusiragira, iyo tubikoze naho waba uri hose. Hano tubafitiye umuti mwiza cyane ku bakobwa cyangwa abadamu bacikanwe no guca imyeyo, turabafasha. Dufite n'umuti w'amavangingo bigendana, mugabo akishima ubuzima bugakomeza mukenjoyinga neza cyane yuko urugo rw'umugore n'umugabo bubakirwa mu buriri. Vugisha Mugabe cyangwa nikiri kuri WhatsApp kuri iyi nimero 079 87 82 42 uzongere guhangayika ufite iyi nimero. Tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacu n'ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye ko mwahisemo Radio Ijwi ry'Amerika, ikaze mu biganiro byacu byo gutondeka. Mu makuru avugwa hirya no hino ku isi, ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Somalia bishe umukomanda ukomeye w'umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi. Igitero cyahitanye Maalim Ayman cyabaye ku cyumweru gishize hafi y'umujyi wa Jilib mu majyepfo y'igihugu, ariko leta yaraye ibitangaje mu gicuku mu ijoro ryakeye kuri uyu wa gatanu. Africom, ishami ry'ingabo za Amerika rishinzwe Afrika, nayo yatangaje ko yivuganye Ayman mu gitero cy'indege y'intambara kandi ko nta musivili wakiguyemo. Leta ya Somalia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baregaga Ayman gutegura no kuyobora ibitero by'iterabwoba byinshi muri Somalia no muri Kenya, by'umwihariko igitero ku kibuga cy'indege cya Manda Bay cy'ingabo za Kenya ku itariki ya 5 y'ukwa mbere 2020. Cyahitanye abanyamerika 3 barimo umusirikare umwe, gikomerekeramo abandi banyamerika 3 barimo abasirikare 2. Icyo gihe Al-Shabaab yatangaje ko ariyo yakigabye. Amerika ikoresha ikibuga cya Manda Bay mu bikorwa byayo bya gisirikare byo guha ingabo zo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba imyitozo yo kurwanya iterabwoba. Amerika yari yaragennye igihembo cy'amadolari miliyoni 10 ku muntu wese wari gutanga amakuru yari gutuma Maalim Ayman atabwa muri yombi aho yari kuba ari hose ku isi. Abasirikare ba nyuma b'Ubufaransa bari muri Niger batahutse kuri wa gatanu. Ingabo z'Ubufaransa zari zamaze imyaka 10 mu rwego rwo guhashya imitwe y'intagondwa ya Kisilamu mu karere ka Sahel. Abofisiye mu gisirikare bafashe ubutegetsi muri Niger mu kwezi kwa 7. Icyambere mu bintu bikomeye basabye nuko ingabo z'Ubufaransa ziva mu gihugu. Bateraga muri agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi mu bihugu bituranye ari byo Burkina Faso na Mali bahagaritse nyuma ya kudeta muri 2020 no muri 2022 umubano mu by'umutekano bari bamaranye igihe n'Ubufaransa. Bakimara gushaka ko ingabo ziva mu gihugu, Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu kwezi kwa 9 yavuze ko abasirikari 1,500 bazava muri Niger mbere y'impera z'umwaka. Icyemezo cyafashwe nyuma yo gukura ingabo zose muri Mali mu kwezi kwa 8 muri 2022 no guhagarika ubufatanye mu bya gisirikare na Burkina Faso mu kwa 2. Ibyo byarakozwe n'ubwo ibihugu byari byugarijwe n'ibitero byarushagaho gukaza umurego by'inyeshyamba za Kisilamu. Inyandiko igaragaza ku mugaragaro ko ibikorwa bya gisirikare by'Ubufaransa birangiye muri Niger yashyizweho umukono n'impande zombi mu murwa mukuru Niamey kuri uyu wa gatanu, nk'uko umunyamakuru wa Reuters abitangaza. Amakuru yaturutse mu nzego za diplomasi yavuze muri iki cyumweru ko Ubufaransa bwafashe icyemezo cyo gufunga ambasade yabwo i Niamey bitewe n'uko itashoboraga gukora imirimo yayo ya diplomasi biturutse ku nzitizi zashyizweho n'agatsiko k'abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger. Dukomereze ibiganiro byacu mu Burundi.
mu mujyi wa Bujumbura hari ibura ry'amakara asanzwe akoreshwa na bamwe mu baba muri uwo murwa mukuru w'ubucuruzi u Burundi. Impamvu nyamukuru ni uko imodoka zabuze lisansi. Thierry Vendayishimiye hatugezeho iyi nkuru. Ushitse muri amwe mu makaritsiye agize igisagara ca Bujumbura uhura n'abanyagihugu bafise udufuko canke utumwanya mu minwe bariko barondera amakara. Ayo nayo akoreshwa mu gutegura ibifungurwa mu miryango. Indwi hafi zibiri ziraheze amakara atakiboneka cane nk'uko abanyagihugu twayaze babitwiganiye. Baba badandaza bayo ndetse n'abaguzi basigura ko amakara yatanguye gukena igihe igitoro cari casubiye kubura mu minsi mike iheze. Abo twahuye bavuga ko usivye kuba amakara abonetse abazimvye cane no kuyaronka hafi ngo ntibyoroshe. Kuyaronka ntibyoroshe kuko amakara arakenye, bisaba ko umuntu arinda kuyarondera, naho uyasanze yagiye usanga hari mirongo. Ni ingorane nyene kubera ko muri kino gisagara nta kindi kintu abantu bacana uretse ayo makara. Hari aho wagenda ugasanga hose haragaragara hose badandaritse amakara ugasanga nkarera nk'amakara y'igihumbi ugasanga urayategeka nk'ibiharage. Muga ubu urabona nkaya gusa ntashobora gutanga ibiharage ngo bihiye. Igiciro c'amakara habonetse kigenda gihindagurika nk'uko abanyagihugu bayaze n'ijwi rya Amerika babisigura. Hari aho usanga amakara yahora ku 500 ageze ku 1000, ahandi ugasanga yagura 2000 ageze ku 6000 by'amarundi, ubundi ejo usubiyeyo ugasanga byahindutse. Amakara muri iki gihe amakara arazimvye cyane. Muri iki gihe akadobo gashobora kugurwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 6 bivanye naho yasanze. Imifuko y'amakara irazimvye cyane kuko ubu umufuko uri hagati y'75 n' 80. Tubajije bamwe mu badandaza ayo makara impamvu ico kidandazwa cakenye, bishura ko nabo babibona uko, ariko bagasigura ko vyoba byavuye ahanini ku bukene bw'igitoro bwasubiye kwibonekeza mu gihugu muri iyi minsi. Harakubwira ubwo byaturonke kugira dutena amakara uharure n'igitoro kirimwo kuko byari mu minsi nuko biru ubu rero umuntu yavuga atari cyane birahije no mu minsi hejuru cyo kimwe. Abo bakoresha amakara mu guteka bemeza ko gutegura ibifungurwa bigoye muri iyi minsi kuko bashobora no kuburara kandi bafise ibyo bateka. Nko ku munsi w'ejo uheze benshi barashoboye kuba baburara ubusa kubera ko baragiye kurondera amakara barayabura. Ku bafise amikoro nabo kugira ngo bace bahita mu kuja mu restaurant ce bakagura agatumbura n'ibindi nyene nkuko. Ije naragiye mu Nyakabiga ndaja mu Bwiza, ije nera ndatembera nta kana n'igari hari aho kumutanga afite baje mu Nyakabiga bakayabura. Ikindi abo banyagihugu bavuga ko gishobora kuba kiri mu byateye ibura ry'amakara mu gisagara ca Bujumbura n'imvura nyinshi imaze imisi igwa, banye n'amamodoka bagatinya ko zonyerera zipakiye amakara zikahononekarira. Nk'ubu kenshi bayakura mu misozi usanga bayakura mu ishyamba, ushobora kuba vangaha ko kwinjira he ko kwinjira mu jaga haba hirya kujya gafata nko mu kibembe ari mu ishyamba. Rero imvura imaze iminsi igwa nta kuntu imodoka ishikayo kuyatorayo. Rero ico gituma baca bagira ati rero barinze uhinze umusanga uwo ngaho begereye amabarabara bayaturi agucirago. Umushikiranganje mu byajeje harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibura ry'igitoro mu Burundi riharangwa, ariko akizeza abanyagihugu ko hari igitoro caranguwe kikiri mu nzira, ariko ntiyatangaje uko kingana. Haribonekeza muri no minsi ikena ry'igitoro nko musanze mubizi igitoro tukigura mu masoko mpuzamakungu atari na hafi, akenshi ugasanga no kugishikana hano mu gihugu cacu Burundi hari igihe bifata umwanya dans le stock canke igitoro kiba kiri mu gihugu ntikiba gihagaritswe gukora kibandanya gikora gushikaho gihera agacatangura kwibonekeza ibura canke ikena ry'igitoro. Mugabo bahumuriza yuko amakomande yamaze gutangwa ari mu nzira. Ku kibazo c'uko igitoro gikena mu gihugu bigatuma ibidandazwa bibura canke bikazimba, umushikiranganje w'ubudandaji yasiguye ko byose biva ku ikena ry'amafaranga mvamakungu. Yabisiguye mu nama nshingamateka aho yariko yishura ku bibazo bimwe bimwe bihanze ubutunzi bw'igihugu mu ntango z'iyindwi. Mu Burundi abantu benshi batekesha inkwi mu gutegura ibifungurwa. Amakara akoreshwa cane cane mu gisagara ca Bujumbura na bakeya bo mu bisagara byo hagati mu gihugu. Abakoresha gaze bobo n'imparugwa, yamara nta bitigiri birakorwa mu Burundi vyerekana uko ivyo byose bikoreshwa n'abanyagihugu. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amatora yakomeje kuri uyu wa kane mu turere tutari twashoboye gutora kuwa gatatu. Igikorwa cyakomeje kurangwa n'akavuyo, abifuza gutora ntibabishobore. Goma, inkuru y'umunyamakuru Jimishu kandi bakomera. Mu masaha ya mu gitondo abaturage bari bazindukiye n'ubundi ku masantere y'itora bakeneye gukomeza gutora abayobozi. Hirya no hino aho ijwi ry'Amerika ryageze hari umubare munini w'abantu bari kuri za biro z'itora batashoboye gutora ku munsi wa mbere w'itora. Aha turi ni kuri santere ya Nyabyunyu iri muri quartier ya Lac Vert mu majyepfo y'umujyi wa Goma. Abagore n'abagabo batabashije gutora bazindutse ari benshi, ariko kugeza mu masaha y'igicamunsi ntabwo abaturage babashije gutora nk'uko byari byatangajwe na komisiyo y'amatora Seni. Abo radiyo ijwi ry'Amerika yavugishije bemeza ko batigeze bugurirwa ibyumba by'itora ngo babashe gutora. Ejo ni ukuri twagiye gutora tugeze abantu ba benshi, imashini bakeya, n'akavuyo kenshi kakahaba tutari datoye. Madamu Amani Joyeuse ni umugore w'imyaka 38 dusanze kuri iyi santere nawe ategereje gutora. Mu gahinda kenshi uyavuga ko impamvu atatoye ari ukubera ibyuma byabaye bike cyane kurusha umubare w'abatora. Ibyuma byari bike cyane kandi abantu bari benshi. Ejo twarahageze batubwira ko turindira, twatashe bwije cyane ariko ntabwo twatoye. Na mu gitondo tubyukira ahangaha ariko n'ubundi ntacyo byatanze. Njyewe mfite agahinda kenshi kubona naza gutora ariko ntibyashoboka. Ni ukuri rwose ntabwo twabonye ko dutora. Kuri iyi santere ikirimo gukorwa n'ibarura ry'amajwi yasohotse mu matora yo kuwa gatatu. Abasesenguzi mu bya politiki ya Kongo bo bavuga ko ari umugambi wa guverinoma wo kwiba amajwi. Emmanuel Binyenye, umusesenguzi wa politiki, agira ati iyo imeletea watu hofu ya kusema pengine kunaweza kuwa trisheri. Abantu ni benshi cyane kandi nta cyizere biduha ko ibizava mu matora byakwizerwa neza. Ubwo amatora yatangiraga abantu bari benshi, none reba no muri iki gitondo abantu baracyari benshi. Ibi rero bigaragaza ko ibiri gutegurwa muri aya matora ari ubujura burenze ukwemera. Tukaba dusaba ko leta yakora ibishoboka byose aba bantu nabo bagatora, ariko igihe cyarenze. Ili watu wote waweze kuvote paske ni haki ya kila mkongomani ama devoir ya kila mkongomani. Urugendo rwacu rwakomereje kuri santere ya Mabanga iri muri quartier ya Keshero muri komine ya Goma. Aha tuhasanze umubare muke w'abaturage bari baje gutora. Jonathan Sambokera tumusanze ahangaha aratubwira ko ibiro birimo gufungwa badatoye. Tumefika hapa kujua ya kupigia kura, lakini kama vile Seni ilisema iza siku moja. Twageze ahangaha tuje gutora ariko ntabwo byashobotse. Mu masaha mu gitondo batubwiye ko Seni yongejeho igihe cyo gutora, ariko kugeza ubu ntabwo ngewe ndatora. Aya matora rwose duteye impungenge cyane kuko ubona hari bamwe bashinzwe iruhande na wengine wamesaulika. Ubusanzwe amatora muri Kongo akorwa umunsi umwe gusa kuri iyi nshuro abaturage bakomeje kugenda bagaragaza impungenge baterwa no kuba Seni idashobora gukoresha amatora anyuze mu mucyo. Komisiyo y'amatora muri Kongo Seni yari yatanze igihe cy'inyongera ku bari batarabashije gutora ku munsi w'amatora ngo babashe gukora iki gikorwa. Kuri uyu munsi ingamba z'umutekano n'ubundi zari zakajijwe nk'ibisanzwe kuva w'ibi bikorwa by'amatora byatangiriye kuwa gatatu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi ry'Amerika, Igoma. Mugenzi wacu Edi Rwema avuganye na Professeur Delphin Ntayoma, umusheshenguzi mu bya politiki akaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds mu Bwongereza, amubaza ukabona imigendekere y'amatora. Abantu benshi bemeza ko amatora ashobora kuba yarakozwe mu buryo butakoze neza, ariko igitunguranye cyane ahubwo ku rwanda ruhande ndeba muri ibyo ngibyo nuko abantu benshi nanjye ndimo twakerera ko amatora atazaba. Urebye uburyo yateguwe, ibibazo byari bihari kugeza ku munota wa nyuma, hasigaye umunsi umwe ibiri, ibikoresho by'amatora bitarahaguruka ngo bive ahantu henshi bigenda mu gihugu, reba kitagira ibarabara, uburyo bwo kubitwara bigomba kuba ari indege ahantu henshi. Twagiye tunabona n'amafoto ahantu hamwe abantu bageza n'aho bikorera zitwa ko ari kits z'amatora ku mutwe. No kuba yarabaye uko yabaye ku nyine ubwacu ni ikintu gitunguranye. Umuntu avuze ko yabaye ushobora kubimwemerera, niwe wavuga ko atabaye nawe washobora kubimwemerera. Ku bijyanye n'ubwitabire bwo wabonye byaragenze gute? Buracyagoye kubwumva kubera ko amatora yakomeje uno munsi, naho abantu bitabiriye ejo ntabwo akanama k'amatora kashoboye kumenya neza bitabiriye uko bangana. Ubuyobozi bw'akanama k'amatora
yavugaga ko bashobora kuba barageze nko kuri 70%, abandi bakavuga ko atari byo. Ariko ikigaragara ni uko uretse mu duce tumwe na tumwe kubera impamvu wenda z'umutekano, abantu bumvaga ubabona bifuzaga kujya gutora, nubwo bari bafite ibyo bintu byinshi bituma batekereza ko amatora atari buba. Ndatekereza ko wenda kitazaba ari ikibazo kinini cyo kuvuga ngo abantu bitabiriye si benshi ugereranyije n'amatora muri 2018. Ikibazo kiragaruka cyane ku buryo yateguwe n'uburyo abantu baza gutora ubona batarabyishimiye bagatinda badatoye. Ariko hari n'ikigaragara cy'uko abantu bashakaga kuza gutora ku buryo ubona abantu bicaye kuri site z'amatora guhera 6 kugeza saa 8 saa 9 bagitegereje ibikoresho by'amatora. Nk'uko wari ubivuze, hari ikibazo cy'uko bamwe mu bantu batatekerezaga ko aya matora azanaba, ariko nanone amaze kuba hari inenge zitandukanye zirimo kugenda zigaragara, aho hari abaturage bagiye ku masite y'amatora ariko ntibabasha gutora. Ibyo ni nabyo bamwe mu banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo guheraho bavuga ko aya matora akwiye guseswa hagategurwa andi matora. Ibi bivuze iki ku bizava mu matora, Bwana Ntanyuma? Ntarebye urugero rwiza rw'uburyo amatora akwiriye gutegurwa, akaba ari ikintu abantu bari bamaze imyaka 5 bazi ko kizaba. Nari mvuze mu kanya ko runo rugenzi rwa 4 mu buryo bukurikiranye amatora ategurwa. Ndatekereza ko buriya buryo budashimishije, kitari ikibazo cyo kuba hajemwo amarangamutima wenda y'abanyapolitike kubera ko hari icyo bahaye batekereza kiza kuvamo wenda kitabashimishije, ariko ndakeka ko akoze mu buryo budashimishije ku buryo afungura umuryango munini w'abantu bavuga ko adakoze neza kandi atakozwe neza, wenda ku buryo abayakoresheje gusa bafite ikintu bagamije kimeze nko kugira ngo bagaragare ko bayakoresheje. Ntanyuma, umusesenguzi muri politike ukaba n'umushakashatsi muri kaminuza ya Leeds mu gihugu cy'Ubwongereza, ndagushimiye cyane kubw'akanyu ha Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire. Murakoze cyane. Mu gihe hirya no hino hari abavuga ko ayo matora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabayemo inenge mu ishyaka riri ku butegetsi barabihakana. Cedric Muyoboke ari mu bamamaje Perezida Felix Tshisekedi yavuganye na Edi Rwema. Hano muri Uvira amatora yageze neza, batangiye ku masantra amwe n'amwe basa n'abakerejeho gatoya kugira ngo gutangira saa moya, ariko bagiye batangira batinzeho gatoya, ariko amatora yagenze neza aho twashoboye kugenda tuzenguruka ku masantre menshi kuko twari mu barimo bamamaza bamwe mu bakandida. Hano harimo kandida Perezida Felix Tshisekedi, harimo na nyakubahwa Minisitiri Alexis Gisaro wiyamamaza ku mwanya w'ubudepite. Twazengurutse ku masantre menshi, twasanze hari umutuzo, abantu batora, nta mubyigano, nta kindi kibazo cyari gihari. Bwana Muyoboke, umuntu yavuga ko urimo kubivuga kubera ko ushyigikiye kandida Perezida Felix Tshisekedi uri ku butegetsi muri iki gihe. Hari ahandi birimo kuvugwa ko amatora atagenze neza ndetse byabaye na ngombwa ko bongeraho undi munsi kugira ngo abantu babone umwanya wo gutora. Ababivuga gutyo bo urababwira iki? Reka nyivuga aho Uvira ndi. Uvira aho nari rwose muri teritori y'Uvira hose nta munsi bongereye munsi. Amatora ejo niho yakozwe, wenda ahandi wenda bitewe n'intambara ndakeka ko byoba byatewe n'izo ntambara bakabyigizaho cyangwa se ibindi bibazo ntazi, ariko hano muri Uvira ukuri baza abantu bose byagenze neza kandi amatora yabaye ejo nta kindi kiri inyuma. Ejo saa 12 amabiro menshi twazengurutseho bari bamaze gufunga, bagiye muri pause tuyabwira ngo batangire icyo bita deploiement. Mu mboni zawe nk'umusesenguzi ukaba n'umunyapolitike cyangwa se umuntu ukurikirana hafi politike y'aho muri Kongo, urabona ibintu bigana he? Hano muri Uvira uko bigaragara bikambuye ku bakandida perezida, amabiro menshi twagiye dukurikirana biragaragara ko Felix Tshisekedi ari ku mwanya wa mbere. Bagiye bamutora mu masantre menshi hano muri Uvira mu mujyi, byagaragaye koko yarushije ababo bakandida. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abadepite ubungubu wagenda ugasanga uyu afite amajwi menshi kuri santre runaka, ugasanga afite amajwi ya kwindi, amakompilasiyo amadepite yarangiye babimanitse, ubungubu bagiye bahoza kompilasiyo. Ubu wenda ndi twavuga ngo uyu niwe wa mbere cyangwa niwe wa kabiri, ariko ibigaragara ku mukandida w'umuntu urabona
kandi yagira amajwi menshi ukavuga atanga hari icyizere kuko azatambuka ugereranyije. Ikindi cyagaragaye hari abaje gutora abantu batoye bari benshi cyane. Nimba tuvuge ku rugero ku ijana biragaragara ko baje gutora 60 cyangwa se 70%. Turimo turumva amakuru y'uko hari bamwe mu bakandida ku rwego rw'igihugu bavuga ko aya matora atabaye mu buryo buboneye ndetse bagasaba ko yaseswa hagakorwa andi matora. Ibyo urabona ari ibintu bishoboka? Ntibishoboka. Iyo bavuga ngo amatora ntiyakozwe mu buryo buboneye sinzi icyo baba bishingikirijeho. Ngira ngo iyo bavuga ngo amatora ntiyabaye mu buryo buboneye ni ukugaragaza ko habayemo kwiba cyangwa se habayemo kwica itegeko rigenga amatora, ariko babivuga gutyo nta bihamya batanga n'ubwifuza amagambo bivugira atanafite gihamya. Cyaho ntibuvira amatora no kumvagira amakiritere nk'atatu abagomba kuba des élections paisibles, inclusives et transparentes. Nta muntu wahejwe gutora, abantu bose batoye transparent, abantu bose bafite abatemoye. Sinzi icyo noneho ushinga avuga ngo aya matora ntiyakurikije amategeko kugira ngo atseswe. Nta kimenyetso bari bagaragaza. Abantu bafite ubwisanzure kandi imijyi yose biyamamaza bahawe amahirwe kimwe n'abandi, tuzi aho bashinga bavuga ko aya matora adakurikije amategeko agomba guseswa. Cedric Muyoboke, umusesenguzi mu bya politike, tuvuganye uri Uvira. Ndagushimiye cyane kubw'akanyu waje ijwi ry'Amerika. Murakoze bwana Edi Bwema. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urukiko rwa rubanda rwo mu Bubiligi kuwa kabiri rwemeje ko abanyarwanda babiri Pierre Basabose na Serafin Twahirwa bahamwa n'icyaha cya genocide n'ibyaha byo mu ntambara byakorewe mu Rwanda mu mwaka wa 1994 baregwaga ko ibyo byaha babikoreye Igikondo na Kacyiru. Umuyobozi w'ishyirahamwe Ibuka Belgique wakurikiranye urwo rubanza rwose Ernest Sagaga aravuga uko yakiriye icibwa ry'uru rubanza. Iki cyemezo mu by'ukuri twajakiriye neza kuko ibyo byaha uvuze cyaha cya jenoside, ibyaha byo mu ntambara ni ibyaha bikomeye. Abantu rero bari bamaze imyaka hafi 30 bitegeye ahangaha. None nyuma y'amaperereza yakozwe, nyuma y'urubanza rumaze amezi 2 imbere y'abaturage basanzwe bita jure, abo jure babahamije ibyo byaha uko ari babiri. Ni ikintu rero twakiriye neza kuko ubutabera burabaye, ukuri kuratsinze. Ubwo ni ikintu cyiza ku barokotse jenoside, cyane cyane banaje ari benshi gutanga ubuhamya mu biriya byaha byakorewe henshi mu gace ka Gikondo mu mujyi wa Kigali mu Rwanda. Uravuga abo baje gutanga ubuhamya baturutse mu Rwanda. Abunganira Serafin Twahirwa na Pierre Basabose bagaragaje ko abo baturukaga mu Rwanda bazaga bazi neza ibyo baje kuvuga, ibinyoma, ibyo bita ibinyoma baje gushinja. Ibyo ngibyo mwebwe mwarabibonye ko mwakurikiranye urubanza? Sinatwe twabibonye n'abo bacamanza bumvise ubuhamya bw'abo bagabo baje gutanga hano. Navuze ko benshi bari abantu barokotse jenoside, nubwo ko n'abantu bakorewe byinshi muri ibyo byaha. Ibyo babwiye rero urukiko ni nabyo rwashingiyeho, si ibinyoma rero, ahubwo harimo ukuri kugaragara kuko kwatumye nyine urukiko ruhamya Basabose na Twahirwa ibyaha baregwa. Ahubwo icyo twabaye ni uko hari abantu baje bari barashinjije abaregwa, ariko bageze n'ahangaha bisubiraho. Ariko rero nanone buriya mutemwe utangabuhamya wisubiyeho akivuguruza, niyo hatagira ikindi kiba, ariko ubwabyo ubwo buhamya yatanze ari ubwo atanze ubu ngubu n'ubwo yatanze imbere, akenshi buteshwa agaciro. Nkeka rero ko ntacyo byamariye abo bifuzaga gufasha wenda. Uravuga abo bisubiyeho mu buhamya batanze mbere. Dufate nk'urugero ku mugore wa Serafin Twahirwa, yavuze yuko ibyo yari yavuze mbere ari ibyo bari bamuhatiye kurega umugabo we, ariko ko ibyo yamushinjaga mbere bitari ukuri. Ibyo mwarabyumvise, mwabivuzeho iki? Ubwo buhamya narabwumvise, ariko nk'uko nabivuze wasangaga ibyo ahinduye nabyo nta gaciro kanini bifite, kuko ni umuntu wabaga muri Kenya ntabwo wabaga mu Rwanda. Ukibaza rero ukuntu hari abantu bamushyizeho igitutu, ahubwo icyaje kugaragara ni uko ababuranira abaregera indishyi baje kubona ko uwo mudamu n'umugabo we bahererekanyaga amakuru, bavuganaga kuri telefone rwose, kugeza na mbere gato y'uko uwo mudamu
azi imbere y'urukiko gutanga ubuhamya. Ugasanga rero ibyo yavugaga n'ibyo bavoka bo basomaga bagiye bavugana hagati ye n'umugabo we ari ibintu bisa naho bigaragaza ahubwo ko ari nk'umupango bari bafite ko kugira ngo wenda aba yasubira ku byo yari yavuze bibere nko gufasha umugabo we. Iyi ibaye inshuro ya kabiri urukiko rwa rubanda mu Bubiligi ruhamya icyaha cya jenoside bamwe mu banyarwanda bahari. Nkamwe nko mu muryango Ibuka musanga ari intambwe mu byo mwifuza byakorwa kugira ngo ubutabera buboneke? Ni intambwe ikomeye cyane kuko bimaze nyine kugaragara ko icyaha cya jenoside kimaze kumenyekana atari ku rwego mpuzamahanga gusa ahubwo no ku rwego rw'ibihugu. Ntabwo mu Bubiligi nk'uko bivuze ni urubanza rwa kabiri nyuma y'u Rwanda ndetse nawe wahamijwe icyo cyaha cya jenoside. Ikindi nakwishimira ni uko ku rwego rwa Ibuka hano mu Bubiligi dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bakomeje guhakana ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye, ndetse no mu rubanza n'urungu rw'abagabo hari abantu bababoronderaga bagiye bagirira imvugo isa n'ihakana ko jenoside yabaye. Ariko nk'uko byabaye ku rubanza rwa Neretse no muri uru rubanza rwa Twahirwa na Basabose, abashinzwe guca urubanza rejure ibyo bintu nta gaciro babihaye. Ni ukuvuga ko ari ikintu cyiza aho bigeze ko ku nshuro ya kabiri abantu baza mu rukiko gushaka guhakana icyaha cya jenoside yabaye ku mugaragaro ikemezwa ku rwego mpuzamahanga. None n'ubu n'urwego rw'ibihugu nk'Ububiligi ukaba bumaze kubyemeza ku nshuro ya kabiri. Ni ukuvuga ko biriya byo guhakana jenoside ngira ngo ntacyo bikimaze, ababikora bashatse babireka kuko ntacyo bimarira cyane cyane ababa baregwa, kuko aho kugira ngo abababuranira bihatire kubarenganura usanga bivanga mu bindi byo guhakana icyaha cyabaye badafite uko bahakana. Ni ikintu twishimiye cyane. Ernest Sagaga umuyobozi wa Ibuka mu Bubiligi, ndagushimiye cyane kuba aka kanyu uhaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze Veniste, urakoze cyane. Ni hano dusoreje ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Bashimiye kwa mwaduteza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi, ingizi yabwo siyo ibugirirwa. Mugire umunsi mwiza kandi muzagire Noheli nziza. Mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana. Bararikira ibindi biganiro bya radiyo yanyu mu kanya gato irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki ntimujye kure. Amajwi y'ibiganiro mwarimo gukurikira yashyizwe hamwe na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Nshimiye rero abagize uruhare muri ibi biganiro bose n'abadufashe kubibagezaho. Bashimire namwe mwese abo twari kumwe. Mugire wikendi nziza.